Sura 21. Al-Anbiya. Vjerovjesnici. Meka. 112 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. I ne dođe im ni jedna nova opomena od gospodara njihova kojoj se, slušajući je, ne podsmijehuju. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. Srca rasijanih, a mnogobožci govore šapatom. Da li je ovaj nešto drugo do čovjek, kao i vi? Zar ćete slijediti vražbinu, a vidite da jest? قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. Gospodar moj zna, reče on, šta se govori i na nebu i na zemlji. On sve čuje i sve zna. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. Oni čak govore, to su samo smušeni snovi. On ga izmišlja. On je pjesnik. Neka nam donese kakvo čudo kao i prijašnji poslanici. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. Nijedan grad koji smo mi prije njih uništili nije u čudo povjerovao, pa zar će ovi vjerovati? وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. I prije tebe smo samo ljude slali kojima smo objavljivali, zato pitajte sljedbenike knjige, ako ne znate vi. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. Mi ih nismo stvarali kao bića koja žive bez hrane, ni oni nisu besmrtni bili. ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ. Poslije smo im obećanje ispunjavali, i njih, i one koje smo htjeli spašavali,
a one koji su ne valjali bili uništavali. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. Mi vam knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša, pa zašto se ne opametite? وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. A koliko je bilo nevjerničkih sela i gradova koje smo uništili i poslije kojih smo druge narode podigli. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ. I čim bi silu našu osjetili, kud koji bi se iz njih razbježali. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. Ne bježite, vratite se uživanjima vašim i domovima vašim, možda će vas neko što upitati. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. Teško nama, oni bi govorili, mi smo zaista nevjernici bili. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. I kukali bi tako sve dok ih ne bismo učinili kao žito požnjeveno nepomičnim. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. Mi nismo stvorili nebo i zemlju i ono što je između njih, da se zabavljamo. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. Da smo se htjeli zabavljati, zabavljali bismo se onako kako nama dolikuje, ali mi to ne činimo. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. Nego istinom suzbijamo laž, istina je uguši i laži nestane, a teško vama zbog onoga što o njemu iznosite. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Njegovo je ono što je na nebesima i na zemlji, a oni koji su kod njega ne zaziru da mu se klanjaju i ne zamaraju se. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Hvale ga noću i danju, ne malaksavaju.